Prošla su 2,5 mjeseca od noći u kojoj je nestao mladi Splićanin Matej Periš. Potraga u Srbiji i dalje traje. Njegov otac Nenad više od 70 dana probdio je u Beogradu i učinio sve da dođe do istine. Matejev nestanak i Nenadova snaga i ljubav pokrenuli su ono najbolje u ljudima. Srušene su granice, ujedinile su se dvije crkve i ponovno povezala dva naroda. Prošlo je skoro 2,5 mjeseca, 70 i nešto dana. Znamo da je Matej iz ovog lokala izašao 31.12. ujutro u 1 sat i 41 minutu i da je nakon toga otišao ovim putem prema gore, trčeći, da je nekoliko puta zaustavljao taksi, da je došao do restorana Sava Nove i da je tu u blizini Save zadnji put viđen i nakon toga više nije zabilježena ni jedna kamera, niti imamo do sada saznanja da je neko od prolaznika negdje ga drugdje vidio. Uistinu, stvarno da ga je vidio, bilo je nekakvih dojava, ali to su sve bile nekakve krive činjenice, krive dojave. I da se taj telefon koji je on koristio zadnji put signal pustio tu dole kod Velikog ratnog ostrva 2,5 sata nakon što je posljednji put kamera ga vidjela kod restorana Sava Nove. To još ne znamo, a to je dalje Matej ušao u vodu i gdje se on nalazi. U trenutku kada je izašao iz Gotika ostavio je svoju jaknu, što nam je svima bio dovoljan pokazatelj da je on imao nameru da se vrati i da se pridruži svom društvu. Potraga traje cijelo vrijeme od početka do kraja. Naravno da intenzitet potrage i istrage prije svega ide s obzirom na činjenice. Ja sam u kontaktu sa MUP-om Srbije, tu je oformljen tim koji to koordinira već 2,5 mjeseca. Sada je koncentracija onoga s obzirom na činjenice koje sam prije iznio na vodi, znači kako rijeci Savi, tako i rijeci Dunav. Nizvodno skroz do kraja, do granice. Znam da su obavještene i druge policijske ministarstva, policijskog ministarstva u drugim zemljama, znači u susjednim zemljama kroz koje protiče Dunav, nizvodno. Druga stvar što je meni također vrlo važno i što mi daje nadu da možda neće biti samo voda u pitanju, je i dojave koje MUP Srbije službenim putem dobiva od svojih policijskih postaja gdje ljudi dojavljuju određene stvari da su možda vidjeli da je negdje viđen, da postoje nekakve drugi tragovi. Ja sam se pojavila na terenu, mislim da je u pitanju bio Senjak, po dogovoru sa Nenadom i to je bio moj prvi kontakt sa njim. Radili smo intervju. U jednom trenutku mi je rekao ja ću se vratiti sa Matejom, sede on pored mene ili u kutiji nekoj. I kako je odmačinjao razgovor, tako sam se ja sve više emotivno povezivala sa njim i pošto sam ja sama roditelj, kako je to kada nestane dete, kako je to kada svaki dan želiš da čuješ neku informaciju, kako je to kada se svako jutro budiš sa samo jednom željom da ugledaš svoje dete. Negde pred kraj razgovora sam osjetila da mi nije dobro, da ću se tu srušiti. Sela sam na stepenice, otrčao je po šećer i po vodu, dao mi i rekao joj nemojte tako, evo naći ćemo Mateja, nemojte se toliko brinuti, pa evo ja sam tu. Onda sam mu se ja izvinjivala u stvari i rekla mu oprostite, molim vas, vama je teško, ne, kao razumem i vas i vi ste se povezali sa mnom i od tog trenutka datira naša jedna posebna priča i on je za mene jedan poseban sagovornik i
jedan čovjek sa kim sam prešla tu dozu poslovnosti i bit ću najsrećnija ako uspem u ovom i da se on zajedno sa svojim sinom vrati u Split. Ja tu nisam uopće bitan. Mislim da je Matej kroz taj svoj pogled, kroz tu svoju sliku koja je izašla 1000 puta na svim mogućim medijima i ta njegova iskrenost da je u ljudima pobudila taj osjećaj. Prepoznali su tu ljudsku bol i jedno s drugim je napravilo tu jednu energiju. Prije svega molitvu. Bože, daj da se vrati. To je molitva. Bez obzira da je čovjek vjernik ili ne, ali svi su promislili isto. Draga braća i sestre, sve vas pozdravljamo ovdje u našoj katedrali. Danas svetu misu slavimo po 3 važne nakane. Nadbiskup će slaviti svetu misu za pronalazak našega Mateja i za blagoslov u obitelji Periš. Ova tragedija ujedinila i nas vjernike ovdje s njegovim ocem Nenadom više od 2 mjeseca. Ali usuđujem se reći, ova tragedija ujedinila je i 2 naroda, Hrvatske i ovdje naše domovine Srbije. Ova tragedija ujedinila i 2 kršćanske grane, istoka i zapada, jer smo zajedno molili i zajedno tražimo načine kako pronaći Mateja. Gospodin s vama i s duhom tvojim. Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju. Slava tebi, Gospodine. Još mi znači, kao što ste vam došli, da se hvalite Patrijarh, molim vas. Moram reći da kada sam prvi puta čuo u medijima i na televiziji vidio oca Nenada, da je bilo to za mene neko nebesko upozorenje, da je treba nešto više učiniti u ovom slučaju. Evo, to je mene potaklo da sam sam dao poticaj. U početku i mnogi su bili malo nesigurni što da činimo, ali evo došlo je do ponajprije prve svečane Euharistije, kada smo zajedno sa pravoslavnom crkvom molili se da se pronađe Matej, ali naš surazgovor, naše subivanje, naše zajedničko traženje je bilo više nego samo traženje nestalog Mateja. Bilo je traženje nečega većega, višeg i ljepšeg, zajedništva, razumijevanja, pa i čitanja Božih poruka u tolikim neizvjesnostima. Iskrena bratska podrška i uteha i molitva Matejinoj porodici, da im Bog da snage, da se izbore sa ovom tragedijom koja ih je zadesila, a molitva za Mateju, da iako izgubljen, nađe se. Ako ga mi ljudi ne nađemo, a ono da se nađe u večnosti i da se tamo zapravo svi nađemo u radosti Carstva nebeskoga. Volim biti sam u nekim situacijama, ali razumijem, ljudi se žele javiti, osjećaju. Ja spustim pogled, ali znam kad prođem pored čovjeka, osjetim tu emociju i znam što on osjeća. I to je ono što je tu u Beogradu i na daljinu u Zagrebu, u mojoj Hrvatskoj, cijeloj Srbiji, u mome Splitu, čak i dalje. Ne znam, vjerovatno je razlog, svak se čovjek u ovoj situaciji može pronaći. Roditelj prije, ali svaki čovjek, i mislim da je to jedna emocija koju ljudi koji me ne poznaju, a čak možete zamisliti prijatelji moji koji me poznaju, koji su poznavali Mateja, mogu tu jednu ljudsku brigu, nesreću, teškoću osjetiti.
to vam ljudi vrate. Retko kad u karijeri sam dolazila u situaciju da toliko često budem u kontaktu sa roditeljem ili sa ocem nestale osobe. Nenad je taj koji je jako iskren bio u našem odnosu, koji je u jednom trenutku rekao, on je pio, ali sam siguran da nije se drogirao. I sad vi kad imate jednog čoveka koji iskreno razgovara o svemu, koji kaže pa neki je mrtav, samo da znam da je mrtav, vi nemate drugu opciju nego da verujete tom čoveku i da se zaista potrudite da koliko god možete budete mu podrška. Evo, situacija je takva kakva je, nismo ništa još došli do kraja kao i šta znate i pratite. Ja vam se zahvaljujem naravno na svemu onome što meni veleposlanstvo je pružilo tu i vi osobno, gospodine veleposlaniče, i gospodin Glas koji mi je bio prvi tu kad sam došao. Ja mislim da ću ja zauvijek zapamtiti tu sliku kad sam nekoliko dana, mislim 8 dana nakon nestanka Matejevoga otišao na to mjesto na obali. Negdje 8 navečer po mrklom mraku. I kad sam, evo, još uvijek se, i sad, to je tako užasno emotivno. Od prvog trenutka kad sam se upoznao s gospodinom Nenadom, pa ne znam, najkraće je vjerojatno glupo, ali najkraće je reći ja se njemu divim. Živjeti sa tom tragedijom, živjeti sa tolikim brojem neodgovorenih pitanja, to mora da je nešto što zahtjeva užasnu snagu duha, uma. A što se tiče samog veleposlanstva, naravno da smo na sve moguće načine, odnosno na sve načine koje mi možemo, da smo pružili pomoć, da je moj kolega Stjepan Glas neprekidno u kontaktu sa gospodinom Nenadom Perišem, da smo u kontaktu bili sa srpskim nadležnim institucijama. Tu je Mate zadnji put izašao. To je Sava. To je tako. Ali kažem, moram se vratiti. Imam obitelj, imam čerke, moram shvatiti i to me vjera moja uči da nema kraja, nema točke. Točka na istragu može biti, ali točka na život ne postoji. Prema tome moram nastaviti dalje i nastavit ću. I zbog Mateja i bit će dobro, bit će bolje. Moramo. Zahvaljujem se naravno svima i građanima pravoslavne vjere kojih more imam poruka i molitvi s njihove strane i sve to isto i svi smo zajedno na tome i tako da to je samo pokazati da smo ljudi i da trebamo biti ljudi i ništa drugo. Morao bih kazati ipak da sam ja tu kod mog prijatelja 2,5 mjeseca, kod mog prijatelja Igora, koji me primio kao brata tu i to sve, mislim što da kažem, isto moram se zahvaliti i mojim svećenicima na čelu sa nadbiskupom beogradskim koji su mi stvarno pomogli da ovo shvatim prije svega, prihvatim koliko god mogu i da su mi tu pomogli nevjerovatno puno. Patrijarhu Srpske pravoslavne crkve koji me primio svima.
od nikoga nisam ništa, samo podršku, suosjećanje i iskreno iz srca. Svima hvala. Ja zaista još jednom zahvaljujem i njegovom ocu, od koga smo i mi mnogo naučili ovdje. Susrećući se, ja sam ostao zadivljen snagom njegove vere i njegovom hrabrošću sa kojom se on suočava uprkos ovoj iznenadnoj i velikoj tragediji koja je zadesila njegovu porodicu. I ja želim njemu, njegovoj obitelji od sveg srca da budu tako hrabri i da ne posustaju u nošenju svoga krsta, pa sve do večne radosti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo svi zajedno ponovo biti. Zato je i nestanak našeg Mateja još jedan jači poziv da tražimo mir, zajedništvo, razumijevanje. Idite u miru. Ajde da kažem otvoreno i nediplomatski. Nažalost, između naših zemalja, između naših država, prečesto nam dolaze situacije u kojima se otvaramo jedni prema drugima, pomažemo jedni drugima kad se dogodi nešto crno ili nešto tragično, kad je neka poplava, kad je neki potres, kad je jedan ovakav nesretni nestanak u pitanju. Spomenut ću i kad izgori rezidencija hrvatskog veleposlanika, onda ljudi pokazuju prava lica. Ali bilo bi možda bolje da su ta lica, ista takva lica, pokazuju i u sunčanim danima. Ja želim zahvaliti, što je već bilo rečeno, ocu Nenadu za njegovo svjedočenje i prije svega moram reći da je on znao na jedan poseban, fin način da izrekne sve one najbolje poruke i čitavoj našoj zemlji Srbiji, svim ljudima, svim djelatnicima. Tako možemo reći da je postavio jedan kriterij novoga ophođenja u našim međusobnim odnosima, da je sve nas nadahnivao. I iako on možda sada odlazi u svoju obitelj, on će ostati tu među nama u Beogradu. Mi ćemo zajedno tražiti sve ono što moramo pronaći, što smo možda u prošlosti izgubili. I uvjeren sam da će ova naša zajednička molitva svima nama pomoći da nađemo pravu nadu, da nađemo ohrabrenje i da vidimo da je uvijek, pa i u tolikim neizvjesnostima, moguće pronaći prave putove. Ja sam obećala da ćemo mi pratiti svaku informaciju koju budemo imali, da nećemo dozvoliti da ovaj slučaj bude zaboravljen, ali mislim da Nenad, iako ode u Split, on će se ubrzo vratiti, jer kako sam tvrdi, dok je on ovde u Beogradu, ima želju da pronađe svoje dete i neće tek tako lako odustati. Želio sam odavde otići sa Mateom bilo kako. Sigurno da ćemo saznati i da će to biti brzo ili za određeno vrijeme. Znaćemo šta se dogodilo. Prihvatit ću sve. Sve ću prihvatiti jer znam da kraja nema. Bože daj da bude sretni završetak. Mislim da bi to i u Beogradu i u mojoj Hrvatskoj bilo neko nezapamćeno slavlje, ali bit će dobro. Biće dobro. Bog će da bude dobro i moramo neke stvari shvatiti, prihvatiti kao vjernici i moramo shvatiti da niko nije tu izgubljen i da smo svi zajedno i dalje i da ćemo se ponovo sresti. 100%.
100%. Kako si, dobro? Dobro je. A reci mi, jesi ti nešto novo javili? Nema ništa. Nema ništa. Ja sam sada mislio vezano za ovoga momka što su pronašli. Kako su mi rekli, on je valjda u vodi najmanje 6 mjeseci. Da, moglo se proceniti da je... Ali rekao mi načelnik, kaže, on je, kaže, tamne su tenisice i govori, to nije taj, mislim, nije to Mate sigurno, ali uvijek, znaš, malo te štrecne, Kako ne? Mislim, vidi, svaka sad informacija je katastrofalna, znaš, samo opet kažem, samo da se istina sazna. Nije, ti si prošao kroz takvu muku koja je strašna, to treba čovjek ostati normalan i ti znaš točno kako se osjećam, u koju dilemu upadam, koliko duboko mogu pas, koliko... Ja ti kažem samo da sam tu sam, ali da, ja evo danas sa puno porodica koji traže decu kontaktiram i mnogo teže podnose ljudi koji ne veruju. Dakle, koji ne veruju. To je jedino. Jedino. Dakle, to je, ja sam isto to kada se desilo, isto sam shvatio. Čovjek postane vjernik. Znaš, ako nije toliko bio u vjeri, kad počne razmišljati, kad počne ulaziti u taj jedan odnos duše prema svome djetetu, ljubavi, koja opet je neka emocija. Igor je to, nažalost, osjetio i to na način na koji je strašan. I kad Igora vidim, mi ne moramo pričati. Mi se ne moramo čuti, ja znam da on zna što ja mislim i da točno znam što ja osjećam. I to je moj prijatelj koji s menom dijeli moju bol do kraja najiskrenije, koji točno zna tko je Neno Periš u ovom trenutku. Ne znam zašto se sve ovo desilo, ali možda će biti ružno što ću reći, ali toliko sam srećan što sam upoznao i Mateja i Nenada i što sam imao priliku da upoznam tako dva velika čoveka. Ako da Bog sreće i da zagrlimo zajedno Mateja i da njegov odlazak, kako sam rekao na nekoliko navrata, da zajedno proslavimo i da bude gosti u našoj kući. Naravno da neće biti veće sreće, ali i na neki drugi način ćemo se sresti, to je potpuno sigurno. Tako da ne znam, ne bih da, ali opet će me Nenad razumeti, ne bih da se pomisli da gubim nadu, ali ako bude onaj drugi kraj, ono u šta sam ja siguran da će Matej tu negde zagrliti moju Tijanu i da će reći da možda ja danas ne brinem isto kao što će možda Tijana njemu reći da ne brine njegov otac. Mateja drži u životu sam Matej. Dakle, ne drži ga toliko ni Nenad, ne drži ga ni niko drugi, sem što je Matej taj koji je pokazao tu neku snagu koja ga danas drži u javnosti, to njegovo lice, te njegove oči. Nenad Periš je za mene lično pokazao da još uvek mnogo moram da radim, da učim, da budem još bolji čovjek nego što jesam, jer sam ja mislio da jesam dovoljno dobar, ali sam uz Nenada pokazao, to jest Nenad mi je pokazao da se može biti mnogo bolji. To je Nenad Periš za mene. Ti koliko ste ostavili trag. U nedelju me zove jedna devojka, sad je napisala, možda si čuo, napisala je neku pesmu, ali to je tolika emocija i toliko je plače. U glazbu?
muziku. Da. A znaš ko je napisao? Kako da ne? Znam i ona nije tela da se, ali znam, Nemoj pisala zezat, mi je... pozdrav je puno. Hoću, znači Pozdrav je plakala puno, je... Pozdrav je puno i reći da me stvarno iskreno dirnula pjesma. I stvarno sam osjetio da je rađena iskreno i jako lijepo pjeva. Da. I sve je pokrila onako, vrlo emotivno. Ja moram ti reći da je barem dnevno 2 puta poslušao. Borimo se skupa da naš se mati vrati. Možda hteo si od svega pobeći, možda te sakrio Bog, đavolje podlosti, možda si verovao ljudima pogrešnim, na ono najgore ne smem da pomislim. I svi te čekamo, samo pojavi se. I svi se molimo da moru vratiš se. Postoji neko ko zna kuda noć odvela te. Mi samo imamo možda. Matej naš, vrati nam se.